Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kaseng rang ba Katolik mi mentedu hak live huwe terik no pra arjar arfuar kala penha perdano ya lempung ile kai football kabala tep kum Catholic Invitation Football Tournament arjar arfuar ya kabala sedang nado kalai terik no pra arjar arfuar hakabau MDC jong Jowai constituency uba auhai Andrew Shulai ulalong kum kongsan haringkat ke jinga don lang jong uba rana lakyang ulalong kum sumbut kongsan u administrator jong Jowai diocese Reverend Father Ferdinand Dekhar bat kiwei haka jingkun final kalum pertu primary unit kalala ban piliam no ya ka nyau pilar yau musiang kim musiang dakawei lan not bat yok khur yak song pisa ringkat bat ka trophy attendant kadang lom pertu tang medalai biang ka charot dayo ya ka kokit naka 7 pillars CMC IK CMC kebal dah hari dah head ika cerut dah player yang kedong nomor tu dia ia ka sakit kamu nama naka 7 pillars siapa baik kalau referee nong play ya kini ke football match tahu mak krolan nong room mak krolan nong room hai ta dan ebok match ada dat Kepiaki hati asur apa pun wahab apa pun to kariat dia primary unit yang pertama primary unit NSCCMC Movement primary unit yang 7 pillars yang CMC apa pun yun ay teman lepas gue jok trophy dah teman lepas racing committee ni waktu dah dilai welcome helikopter kadwa sini tinong jok dan sediang dia di medal wakat trophy helikopter laran kanono ke kurse yang organizing committee dilai welcome laran yang human driver organizing committee laran ke musik lagi bom petaka laran ke celebration dia sudah helikopter yang ke nonjok yang hawan kesma timno ya ke trofi harangkat wa ke first prada so bola baktian ini soal kersat ya fakran akan yang ke nomor 2 Nombor 2 saya gambar lim tedu. Sebut. Saya gambar lim tedu. Sebut. Thank you.